berbagi makanan. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, bukakan orang yang puasa nih sama pahalanya. Nah, kita nih lawan orang mau puasa tuh, kayak itu nyaman pa nah, mencari orang aja. Nah, kita lah bukakan lah puasa lah. Nah, kita makan nih. Makan. Bukakan puasa, sama pahalanya. Hindi ko na bakit tigaw na. Ganda ko doon. Ay, jam 4 na. Ay, mana kada daw ang basawa na nang bumukan puasa. Ay, ni. Taga. Kapunggilin uwang ay, ni. Anang ini makan hadang-hadang udah na kada daw. Basawaan. Aduh. Lawas mo naman nungguin mulai jam 2 udah duduk sini. Aladain niya ako masaruan ng mambukakan. Anak aneh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagus. Tipos aja lah. Insya Allah mensampai Pak Ustadz puasanya. Nah itu bagus buntungai puasa terus. Buat batakon Pak Ustadz lah. Kita membukakan orang berpuasa ini samalah pahalanya dengan orang yang menjalankan berpuasa. Jujur tungai. Ika membukakan orang berpuasa sama pahalanya awan ikam berpuasa. Bukan orang puasa tuh pakai nasi kah, pakai wadeka, apa makanan enak Pak Ustadz? Nah, ikam aja buntungai. Kemampuan ikam aja apapun boleh lah. Oh kayak itu lah Pak Ustadz. Tolong mencari ulangnya kita nah anak bulan puasa nah. Ya. Permisi lah lo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang orang membutuhkan nah, pinenya nah, lapah benar nih si Dine. Karena orang ini nah, benar ucap pada nah, dia kada mampu orang ini nah. Puasa nih bah, baik karena orang ini nah. Oh mah, puasa kapian julak? Puasa bang undane. Ina sarucut ba na. Mahadang uang basaruan kada dyan na nang bukakan puasa. Sampai jam 2 tadi mahadang yung ngungut sini kada dyan basaruan. Wah, beri maras lah, kasihan benar pian. Pian akun lah, ulun membukakan pian puasa, julak. Akon ba na julak dibukakan puasa julak na. Pas ba na. Nah, julak tadi ulun ada julak saya menerakan ceramah. Lalu kata Pak Ustad. Nah, ulun membukakan pian puasa nih, pahalanya sama lawan pian menjalankan ibadah puasa nih, julak ay. Akun lah pian membukakan puasa. Akon benar. Julak itu juga nang tunggu-tunggu. Kada nang membukakan puasa datang mo basaruan na. Pas ikam na. Pas ba na julak. Tanah tangan pian julak. Hendak buka puasa kalau julak. Belum bukakan tanah julak. Tangan pian tanah. Majui julak. Na ayo ay. Na ako ano na mananay na. Nah, buka puasa julak ay na. Jalan. Apa kacang sebegini? Oh. Ano kalau nih pembukaannya aja kalau nih Pian makan na dulu itu. makan aja lah. Nah, ulun hendak langgar dulu julak lah. Mang makapian tadi pada hendak pembukaan puasa ulun tadi. Itu tadi pak kacang sebiji tadi itu. Yang penting aku pahalanya dapat. Oh ya nyawa nih. Kacang sebegini aja lah. Jam 3:30 dibagi kacang sebiji. Udah makan batal puasanya. Aduh.